Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kata kehormatan dan ketakziman yang kami hormati ayahanda rohani kita bersama, Abu Tu, ma'a keluarga, yang kami hormati Ustadz Abdul Samad LCMA beserta rombongan yang telah berhadir ke kediaman kami. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kami sangat berbahagia atas kunjungan Ustaz ke tempat kediaman kami, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih atas luangan waktu Ustaz untuk berjumpa dengan orang tua kami. Hanya demikianlah kata-kata sambutan daripada kami pihak keluarga. Lain terima kasih mengucapkan kepada seluruh yang telah berpartisipasi bersama Ustaz. Hanya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka meninggalkan para ulama, dan di antara ulama yang masih hidup di bumi dan roh aceh bersama
SAW adalah yang hari ini kami datangi, kami kunjungi. Mohon maaf beberapa kali kunjungan ke Aceh, hari ini kami baru sampai. Alhamdulillah bisa menjalin silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kemudian setelah menyambung silaturahim bisa bersalaman, mengambil barakah orang soleh. Kemudian kami juga ingin minta nasihat agar hidup benar, bisa husnul khatimah, bisa diberikan istiqomah. Mudah-mudahan kunjungan ini menjadi kunjungan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti kami diberikan syafaat orang beriman, syafaat orang soleh, dan bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل الحق على
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا أنت ولينا فانصرنا اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سخائنا وخليفة في أهلنا واطمس له في أعدائنا وانصحهما لما كان فلا تستطيعون ولا المجيء إلينا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا يا الله ولا تجعلنا يا الله محل البلوى اللهم ربنا يغفر قلوبنا وجعلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفضل علينا صبرا وثبنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم بارك لنا وبارك في حياتنا اللهم بارك لنا وبارك في أمورنا اللهم بارك لنا وبارك في قلوبنا اللهم بارك لنا وبارك صلواتنا على رسولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على